Ndagusuje kandi nguhaye ikaze ku Ibendera TV, wowe ubana natwe umunsi ku munsi. Ndakumenyesha ko ushobora kubona amakuru tukugezaho utiriwe ushakisha ndetse bitagutwaye umwanya munini. Nta yindi nzira nuko usabwa kuba warakoze subscribe ndetse ugakanda no kuri ako kantu kameze nk'inzogera, ubundi icyo dukoze cyose kikajya gihita kikugeraho utiriwe ushakisha. Nitwa na Christine Ntirishwa, nikaze mu nkuru y'uyu munsi. Tukaba tugiye kubagezaho uko byari byifashe mu rukiko ubwo umuhanzi Davis D yaburanaga ari kumwe na bagenzi be, bakaba bakurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana utarageza imyaka y'ubukure. Ni mu kanya gato cyane nkaza tubirambura. Aha ni ku Ibendera TV. Kuri uyu wa gatatu tariki ya 12 Gicurasi uyu mwaka w'ibihumbi 2021, urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwatangiye kuburanisha kwifunga n'ifungurwa cy'agateganyo abahanzi Davis D na Kevin Kade n'umufotozi witwa Habimana Thierry bakurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umukobwa utagejeje imyaka y'ubukure. Ni ku nshuro ya kabiri abaregwa bitabye urukiko, kuko mu cyumweru gishize ubwo bitabaga abagaragaje inzitizi zirimo kutabona dosiye y'ibyo baregwa no kutunganirwa n'abanyamategeko. Ubwo iburanisha ryatangiraga, umucamanza yabajije abaregwa niba buri wese yemera icyaha uko ari batatu. Bavuga ko batemera ibyaha baregwa, ahubwo basaba urukiko ko rwabarenganura rukabarekura. Kuri Davis D, ubushinjacyaha bwavuze ko akurikiranyweho icyaha cyo kuba icyitso mu gusambanya uyu mwana w'umukobwa utarageza imyaka y'ubukure. Umushinjacyaha yagaragaje ko kuba uyu mukobwa yaragiye kureba Kevin Kade kwa Davis D, akihagera uyu muhanzi agahita asohoka akabasigana ngo ari ikimenyetso simusiga cy'uko yari amuhaye rugari ngo yisanzure mu mugambi bari bateguranye. Umushinjacyaha yavuze ko Kevin Kade akurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana w'umukobwa utarageza imyaka y'ubukure. Yavuze ko ari icyaha yakoreye kwa Davis D tariki 18 Mata muri uyu mwaka w'ibihumbi 2021. Umushinjacyaha yagaragaje ko iki cyaha Kevin Kade agishinjwa n'uwo yagikoreye wabitanzemo ubuhamya kuva mu bugenzacyaha no mu bushinjacyaha. Iki ni icyaha kandi ubushinjacyaha bukurikiranyeho Habimana Thierry buvuga ko yatahanye n'uyu mukobwa tariki ya 19 Mata muri uyu mwaka w'ibihumbi 2021, bakararana ku buriri bumwe. Umushinjacyaha yavuze ko Habimana yitwaje ko agiye gucumbikira uyu mukobwa kuko ibirori barimo byarangiye amasaha akuze, bitashobokaga ko bidashobora kuba impamvu igaragaza ko arengana. Yagaragaje ko uyu musore nta rwego na rumwe rw'ubuyobozi yigeze agaragariza ko agiye gucumbikira umuntu wafashwe n'amasaha yo kugera mu rugo. Umushinjacyaha yagaragarije urukiko ko atumva impamvu Habimana yahisemo kurarana ku buriri bumwe n'uyu mukobwa niba koko ataragamije kwishimisha. Yabwiye urukiko ko guhana abantu bangiza abana batagejeje imyaka y'ubukure hari bwo buryo bwonyine bwo guca intege n'abandi babiteganya. Uko ari batatu, ubushinjacyaha bwahise bubasabira igifungo cy'iminsi 30 y'agateganyo mu gihe iperereza rigikorwa. Mu kwiregura kwe, Davis D yahakanye ibyaha ashinjwa, avuga ko nta n'impamvu igaragara yakabaye afunzwe. Yavuze ko nta gahunda nimwe yaraziranyeho na Kevin Kade ko uyu mukobwa agiye kujya kumureba mu rugo.
Icyakora ngo ubwo umukobwa yari amaze kuhagera we yahise asohoka kuko hari umuntu wari umuhamagaye kuri telefone. Ikindi Davis D yabwiye urukiko nuko niba hari n'ibyo Kevin Kade yakoranye n'uyu mukobwa we nta ruhare yabigizemo, kuko ubwo yari akihagera we yagiye kwitaba telefone yari imuhamagaye akajya hanze. Yavuze ko nta mpamvu n'imwe abona ubushinjacyaha bushingiraho bumusabira gufungwa iminsi 30 y'agateganyo, cyane ko n'ibisubizo bya muganga byagaragaje ko uyu mukobwa atigeze anasambanyirizwa iwe. Davis D yongeyeho ko urukiko ruramutse rumurekuye by'agateganyo adashobora gutoroka ubutabera nta kimenyetso na kimwe yasibanganya ndetse nta n'umutangabuhamya yatera ubwoba. Ikigeretse kuri ibi, Davis D yavuze ko afite umutungo wafatwa nk'ingwate muri uru rubanza. Kevin Kade yireguye agaragaza ko atigeze asambanya uyu mwana w'umukobwa. Yavuze ko kimwe mu bigaragaza ko ibyo ashinjwa ari ibinyoma ari ukwivuguruza kuri uyu mukobwa wabwiye ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha ko ari Kevin Kade wamuhamagaye akamusaba kujya kumureba, nyamara umukobwa ahubwo ari we wamuhamagaye. Yaba we cyangwa umwunganira mu mategeko basabye urukiko kuzareba ibyavuye mu iperereza bakagenzura icyihishe inyuma y'uku kunyuranya imvugo. Usibye ibi ariko, Kevin Kade yongeye kugaragaza ko hari n'igihe uyu mukobwa yavuga ko basambanye mu rwego rwo kwimenyekanisha, cyane ko we asanzwe ari umukobwa wananiranye ushaka kwamamara. Ibi uyu musore yavuze byiyongereyeho raporo ya muganga igaragaza ko nta kimenyetso cy'uko Kevin Kade yasambanyije uyu mukobwa. Yaba we n'umwunganizi we mu mategeko basabye urukiko kwigana ubushishozi idosiye yabo akarenganurwa. Yagaragaje kandi ko adashobora gutoroka ubutabera mu gihe yaba arekuwe by'agateganyo, ndetse ko atatera ubwoba abatangabuhamya. Ibi bikiyongeraho ko afite umwishingizi mu gihe yaba arekuwe. Mu kwiregura kwa Habimana Thierry we yavuze ko kuba yaratahanye n'uyu mukobwa kubera ko amasaha yo gutaha yari yaba afashe akajya kumucumbikira atari byo akazize. Umwunganizi we mu by'amategeko yagaragaje iki gikorwa cyakozwe na Habimana nk'icy'urukundo ahubwo yagashimiwe. Yongeyeho ko atigeze asambanya uyu mukobwa kuko nawe ubwe mwibazwa yaba mu bugenzacyaha no mu bushinjacyaha ntaho yigeze avuga ko basambanye. Ntaho umukobwa ashinja Habimana, hakiyongeraho ko nta n'ikimenyetso cyabyo cyagaragajwe muri raporo ya muganga. Uyu musore asanga byakabaye impamvu ikomeye yatuma arekurwa. Abaregwa uko ari batatu n'ababunganira mu mategeko bose bakunze kugaragaza ko uyu mukobwa bashinjwa kuba barasambanyije n'ubundi asanzwe ari umwana udashobotse. Abaregwa bose bahurije ku kuba raporo ya muganga yarerekanye ko akarangabusugi ubushinjacyaha bwagaragaje ko uyu mukobwa yatakaje nta gihamya ko yagatakaje ubwo yasambanywaga n'aba abasore, ni mu gihe ahubwo igaragaza ko yagatakaje kera cyane. Bose uko ari batatu kandi bagarutse kuri raporo ya kabiri ya muganga yagaragaje ko nta masohoro cyangwa igikomere icyo ari cyo cyose basanze mu gitsina cy'umukobwa. Bagaragaje ko izi raporo zigaragaza ko uyu mukobwa atigeze asambanywa muri iriya minsi avuga. Umushinjacyaha yavuze ko kuba bakwitwaza ko ibisubizo bya muganga bitagaragaza ko nta masohoro yasanzwe mu gitsina cy'uyu mukobwa ari uko bakoresheje agakingirizo kandi ntaho bagaragaza ko
kacitse. Nyuma yo kumva impande zombi, umucamanza yapfundikiye urubanza avuga ko umwanzuro uzatangazwa kuwa gatanu tariki 14 Gicurasi uyu mwaka w'2021 saa 8 z'amanywa. Twabibutsa ko aba basore uko ari batatu, Ikishaka David umuhanzi uzwi nka Davis D, Ngabo Richard umuhanzi uzwi ku izina rya Kevin Kade, ndetse na Habimana Thierry ukora akazi ko gufotora abafashwe tariki ya 21 n'iya 24 Mata mu mwaka w'2021. Bakaba bakurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana n'ubufatanyacyaha mu gusambanya umwana w'umukobwa w'imyaka 17. Ibi byaha bakurikiranyweho bivugwa ko babikoreye muri Kicukiro na Nyarugenge mu matariki atandukanye, no kuvuga iya 18 n'iya 19 Mata mu mwaka w'2021. Icyaha cyo gusambanya umwana gihanwa n'ingingo y'133 y'itegeko nimero 68 akarongo kaberamye 2018 ryo kuwa 30 Kanama 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, aho uwo iki cyaha gihamye ahabwa igihano cy'igifungo kitari munsi y'imyaka 20 ariko ntikinarenze imyaka 25. Nitwa na Christine Ntirushwa, ani ku Ibendera TV. Mukomeze kugira ibihe byiza.